Kajingbu kendon ke kong terun karkongor hakmat usahab Griffiths missionary doktor na Wales chispa arpsan snem menshwa kata snem khatpras pa khandai pinyo bakan kelalong ke Kristan ladau Jisu Kris usngap ek jingduai bakan khar kun senrap kelalong kum ke kampla bat la banong bagadai ke jingsedang ke balang Presbyterian hasnong lai lengkot ke kong terun karkongor kelakai kiti kun senrap kantai hakabala phabu kertangi tei khlung hausahab Griffiths ubala cher kertangi ki iway di glory but iway pat I honorary hakachingya ilinti hakachingdap hispa arpsan snem ke balang hakasanterik unai wiang arjar fuar la play umaunong rembat penere kelama kum kadak kaching sedang kaching rakhi da Reverend TS Wankar hakaching dan lang kinong elam balang wemeli ke sora kinong elam snong bat ki pai trungai kaching rakhi kan kut khat khandai trek nopra arjar fuar ke balang tek hispa arpsan snem na dubla sengeka haus nem khat praspa khandai pinyo da Reverend Dr. Griffiths bat ka Annie Griffiths kum ki missionary bat ki Kristan ban kong ki kenthop ya kong teron utemen basan kangkaram sunar ubade ukpa lem ki khun hakani kasngi ka balang kala khot sobha ki khun ki kseu ko kong teron karkongor ki bla ai khublai markeliang bat kinong yelam balang unang itu ha kibon kita kami syakri di oblay bat kami haka kamay naji bat khatam kami syakri blay itu ki hagan kan komentar pindon maka kan rai jogi ni stand ki kadai kami kema ke bang rai ke suale sisi kasi ha kemen bat departemen ki tentang sunah bat kumba ngayon intip ba hadin sindu hitungan di pastor ako makar pastor beri pastor ni padihi bat nairu ni om ba katung kajungtip kajungi hami kordom kasi umday hum si wat sani sino is ibanakong khad na padi day balong stand di kementan tentang senar na lain kuat tentang dokumen berkaitan dengan dewan ini baik itu pulang itu bro di dewan sendiri sinong hikmat bat di kerajaan balang itu hari ini tayo menang sekretari ini benai dengan minerve tetapi lap kawan kelas yang dalam bagi kebalang hari ini sek sudah itu nangnya itu kan di kebalang data di sini kan di minerve ini yang ini kita pas kan sinan buat ayo blay pada tempat barang unang yang kesambor kita dengan trader yang kita lapin set ini blay kita berapa itu amin ngadak kajing somo kabakraw yung blay namar baday nakani ka jin jom me i jogi ikme jom me i jogi Thailand gawai batu gogram sudah kibalalong kisoning kong kibalalong ko way kisoning kong jom kini kapalang Presbyterian Lighting Court kini malong kei kabakan kemen sibonya nga bat ikakur kalkungor ke joman bat ni ayo pi kum kapalang pilane dan burang sibo
ya kini kisah kong jong ka balang ko jong pi hado mo pina te kini ki mo mo profile ke expenditure ko lorong ko besyakay handai pina dia pan kundan buram ya ini immediate teman jong very immediate teman ni great grandmother and great grandfather jong je khulai sibo nimla an simpliang ya kini jule pha kei kami wai kolomba ublek nam don ringkat lembab pi bahagni ki syakri ki dong pi ublek bapinang la panja syakran dia kinian hagni ka pot kadai kala dia keren mintan kinian yang keba ngali oslo na ini jongahi ini jongahi di twins but ini jongahi di ibala but wait I kekerjaan jadi glory, but even they honoring, but maybe jangan they honoring, but ngeri usia jomi, but ini ngelayo ya kekabuk sial, bani songka, but ban keli, kuno nila kelalam Kristen, hak itu kau hak bidang ini. Ila itu by May jomi, yomi ini dengan May jomi, Reverend Dr. Griffiths. Lalu usaha Griffiths, usahawan kai apa kai hing kejam, ini ikmejum jadi. Nalawan bunta kalau baik ini bersih, ilang bohong iban nong Kristen banyak hau Jesus. Ilang angyo lalau tau Jesus. Ujai shau pun blek, nampak jong kepatai ong bong ai twins ya. Lagi kesenrap yang ada. Kat kerja itu usaha Griffiths ulah kali, dikuat ke, dikon kentai, dikon cina. Yang compare, tambah kita dari kesenrap, dari kesenrap, prasenrap kalau kentai, prakentai kelam, dari kesenrap kentai no, tambah di bandai kesenrap. Balong usaha Griffith ulah juan dua ha. Nak benda boleh ngap dia akan dijadi tuan. Kini kalau kita bau sahab Griffith tu udang support. Ayo kemau kejiwa jin tuai jom kiri bot kencing pun cingai lu. Das ngap yang kita rok tuai di jom sahab Griffith. Bagi ini joni itai great grandfather. Kini ini ilai dua yang kini twins. But hakapor kila aman bo perten. Henry ita. Kini ini kilo bo perten sahaji. Ndai yang manusia bo perten mana bo hidup sahab Griffiths. But kini dia nama kita tahu kila dua dekat perten pare. Glory. Kalau hakapor burung kejauh day kalau honor ngibat ya kepula ban long Kristen. Jadi kata, la pensiun ring ya kita hati ki asli ndai bersuai usai glory kamu ke burung ke jongre kelapa honor kamu we honor ya ke itu mengilat dia kian ban long Kristen. Abang perhati ini, bangga ngajin nak ni kalau lain ya dah kerja semua kebakrau. Ngap burung sibon, kalau orang, hama perkat bang, Reverend Dr. Griffiths, ngalas semua dia kan orang yang kismen kijawai, para kijawai, bahagi dia Kristen kijawai, kan dia kan yang kedua jauh Reverend Dr. Griffiths. Padahal hamba jauh, ngalah kerpat ini, kibaran mentang, jadi bangambat kedua, kan ini kalau kerja kerpat kita mah, ayah pergi sini kami dan kedua jauh Reverend Dr. Griffiths. Nama kita kini kami kibaran, kibagi syakri kita boleh kita. Kemana ngakuan kan keren kami. Ninggal show na doon na ito wala poy. Habang pay lagi jaga show baraguan, ngalungo si buwan mga ba iban kren na kani kapon, kat kung ka program
Katun ka program ide Reverend T.S. Wanha. Belum sudah Reverend T.S. Wanha. Aku web pastor rasa orang tu. Nama kedua ini mana ini kau kata ko centenary history yang kepala lain itu. Jadi kalau semua nami itu kalau semua lagi. Hang tu songkok le, ilahkan pelajar kita. Ilahkan pelajar. Nah, sebelum kita nak buat pek, nak aino ni nang kita kita tahu kita. Kita tahu kerja kita centenary history. Yang kepala presiden baik juga. Kita pun sidang ni lagi harus kita tahu. Jadi ini itu keras harus kita. Boleh semua orang pasal, nang buat. Orang itu tadi baju sisa, mejongnya ia kah berikan, tak ia dengan pun. Baju itu kena ini, menurut ia pada kena. Ini mirak pun, lapang, lajar, lalu pun banyak. Hanya di orang semua ini, mereka harap sendiri dituat kejat dan saat. Jika orang lain nak semua, dia nak kot dia. Bagi orang yoi, bahaya dia kata berhenti. Naya, tunduk beliau. Tahu beliau kok dekat beliau. Kan orang ini kena cakap, orang Malaysia tu macam ukli film Kristen, orang orang film Kristen, kita dah tidak tidak ya kita berhenti bagi ini, kita jengkau. Ingat, bab san babam kibri. Iong kajing sekian nyar kibri. Iong man paino, nang man paino, nalap yang tahu beri. Ukli iong balai, pi. Balai iong paino, iong naman bah, nama asya. Uang dipakai ketika rasam Kristen yang berawal dalam sebenarnya. Iong ayat kata berhenti kabar, inang tangban pakai kuning. Baca lenti lakul, kum dari pelan dalam suka. Di tanah bata ini jangan itu dihembrai. Kerana doa itu tadi jengui. Ita mirak teman jengui, jangan tak jeng seni. Baca ayai kibeliau, kibawan semar hal doktor David. Iwan iwei Kristen. Semua yang tak jeng jengui tak teman jengui. Baca ia, benda ia. Yang long perolok bah, dalam tanda lekno dengan buat yang kau kami ilah. Nama ia jadi lebih. Lada minum yang penduk syok lada yang penduk lebih. Pisang long Kristen kami penduk syok dia benar. Dia kita complete the Bible. Isu ompet kita kah bahasa diberi long Kristen. Kadang ke bonjolet, bab kesan bonjolet. Kapan dia tajam kenal, bila ia kata, baca kata jeng kedua doktor Griffith, siapa yang kata berarti saya, Tilong Kristen, tiba sisa, ita ipara, dengan pesan. Berapa kali dia balang kelayu di Bible, maida iklim yo di Bible tidak kata, di orang yang balang lo ini, bagi mendak mesin, ia long sempurna dengan beliau. Tadi nak kau datang komiti, nak kau datang komiti, ya ibarat kita melihat di Bible, isa dan dalam melihat di Bible hak manusia, ngan menjelaskan ia kerja, bat kejengkalan, bat kunta kerana siapa ini, nak kita Kristen pada desa Kristen, kita hidup dengan idola masih idola nama Yesus. Tiki kuhita na daya lak sakal, ti orang lain mapha, maklay pek no akan yang lejong, bat orang Kristen, cara kita berkarya, orang kita mira dengan jangan, in logi kasih pakar katakan nyambi, dayo in Yesus, bat yo iya kalau neng kerja, in Kristen, nangiru orang Kristen,
Pi kade ka personal experience dengan pi ban yo jisu ma yo pi but kin tre inera temen ni yo dari wanra ta ki bri jing pinya ki kila pinya se ban mot on kapelen yo kum no anan ba ma la sai jisu ni le tungin dalam kita dapat mensil yo jisu but long kita kisah itu ha nakam kata bulong itu berlalu kan ke dalam sesi tungin dia berikan hadu jisu undangan amin. Hadien kani keladon kecing duai ba kecing od yukik kum kadak kecing rekhi kecing dap Chispa Arfsan snem ba na kalyang usulong mel ukurwa ka atyar loyo bani kren bo Reverend TS Wankar bo long teng pastor in charge ke balang Presbyterian Lailengkot kumcu ginong elam balang ba kento biu ba pensyai nong klau secretary balang lembat utumen basan ar khongji to ngaru tak indang awan berpoetri sani te nyang persyang ban kendi ban pertau te ban kong kejing tip ke bangayo kolong ba ka balang hikam don jing thoi em nomor ba kamin kedai nomor ba ka bara yemani ko masua kala ing ka ing no yemani ko masua tiki kot ksla ru kia ing lang henta ten da ba tip ya kata te nem khat khandai spa khandai fuar namanga ngawan prabu khandai sane khandai fuar da i kiwe ki wat history kadi forward history ji brio tempor ba rakhi siswa san posnem kejing wan gospel sanisa dikasih jantia jong imo te kita kinyaru nya persyang hibon ya wat lat sanis tai yo ka address itu stage wheels tengis ko burom godon ko ka patrika librarian to wheels library situ Mary Davis something am nak mau ba to penting to te ngongo yain mar betang ajing siang ipa nang ni ka simpor kumbar lai banai ban poi sete ndap wan pat nang te ndap poi sete pat tang ko besita yo ila penio ikot kisla di annual report yang Sahib Griffiths adu prapunyo adu kat dai spa we kat dai spa tenang ta kini sedang ban ya sem ya ka ta kajing sedang jong palang ni kajing poi Sahib Griffiths kumno sedang ya ka kam tengin nang yawat ikilat kilti ki tip nang ni nang tai te kidon ki history jo ki balang kidon ki ristar nang tanalor kata kidon ru ka ko pila ban sem ki history kadon ru ka jingtho ka unpublished report jong week tumen bersan jong ni nang ni ba sedroel te kita kelalong ki materials ban tho ek tu kin te kata kalong ki sedang bang istalap jing sia ka exact date ngimtip ba kano ka tarik tang ba ndah bala khen ki poi ha ka sipho tarik hari kis Friday ka first Sunday jong ki de khat ar tarik tik ha ka khat ar tarik kadang day first Sunday second Sunday kamut khat khandai tarik ki ong ni sedang penlong ni jing seng tera khen ni kata te khat khandai ka Sunday te suai kata khat ar tik poi sipho mutang ka longila ban khin nang ta kin khat khandai tarik December khat praspa prapunyo kadi sedang balang ni lagi ma kajing sisia Sahib Griffiths bo one sani ko missionary doctor banungkong missionary doctor banungkong do one to one siang swaha po mau prang kadon ka medical center yung kinto tenrei hadian ko tu kipen ria no sam sora tendawan po tu jumai ba kat pra knai punyo mo te upun ria no nang ten sora sani slide ukot wan hang ni ko missionary doctor te sumari kibrio tadi kawai ni kilat puyo bandrung sekian kibrio de katahi ulit sumar brio tenda ulit poi sekayeng juki para sinong para tao hang ni abo de nong sumar te kipediang subhayo te de tao yo kendo tai yo tau ganggaram bat ya tai kong keme ki ilak ki ong ka kong terun kar kongo ta ki baki challenge kun marbo kren long hawu sumar tu ya lapar tat khot yaki kin nyai yu jisu tai kong terun di kampan ti ong ladau
tau justru jong pi ula man ai kon serap yang dengan ngai terkata ke pendapat jatuh history ngana persiang mentok tambah asusan sinem bentar Itu tu kejiwan dan nolor kata haka tu kapor haba uwan ni trei kata mat ki don ru ki wei pat ki kristan ki ban ki wei snong namar haka tu kapor dang don ke tim trei ya ke slong dau ki rut te imat ndau sedang dia seng hante halum ki don ki bawan ni snok lang wei ar tang kita ngim tip ki de ki banang nur ngim tip tang ba ki suya luar dien lang ta ki luar dien lang kata hikana yarap ai muslim kejiwan tu untuk por kamdai tu buwan marai don don ilok di Miss Ani Griffiths but armut ihon kita pun long na bilat kiban tenang ta na satay na sora ki don ki bayawan lang marde na kadaw jong kajisa penjot hoto jumay si kawai ka mga su yo i hakijing pet jong akin ngai ba kajing yalap yung gospel hang halak ikot kas kayat suki bha ko mga napalpaw na bakren na fikay ka average sispas nem si hajar but kalong tang si pomut sisnem kabarmut tangkol harum jin tigata tendeng aingu yo blay lengba kita kirai dam ki sakri kita blay ki atrai ki nyalap para bangait ki iman nyalap yo dispres te kita ki jitrai ki joki ki bangim tip ki ba on scene ya ministry joki kan te kelalong ki so ki bosai hakim por ki jogi por jongi i ba kya ki jingwan ki kristan kedin na ki jitrai joki te pindapat sakari ka than na do no kundri lai ikot lang kerdem ter seru seti sawar ka sitom ka kam tenre hakini kiski khatam hakini arsan snem kumao mafi tengim la banlen baka kam ko jong blei ka nang roi sipu Ayan, kumo kamese chumpi kabede bane tindak absence kan coba bang tekajing kakawo jang kalong teba jadi pun aingo yo blei na kapta kapla ka ulale amni ilayo mat bat ka kam jong kalong bangin tuai bat haka jo opon nin IT RD bini tre nagbentak burong jong blei pangiruk inang la ban penya setrang ya kam jong kum begini ki pa temen jong ikla le nagbentak kaburong jong blei sispa snem nila de brakhi to kato kalaya kuntu bada kejulong kejirakhi jungi tolong arpusan santo busan sispa bakutani po sika sispa arpusan kami sungu menungkong ai pastor wankar balapan kecil tres tom jungi ilayo kato histori menswa mana kato histori ni pensong ngrem ya ki bro hal hatong kabalan para bedai sepangkat kecing tip sepangkat kristan benengkong ru dai kecing tristom tu ihi batna kembala penslow meneh tai i meneh bagi lai drama bagi kato sepangkat ka kristan benengkong bada hagi bor baret ni yale kato te toy kecing sya iyo jingero kato jingale ni wala kalong dangbon cing duna daya din pagdaya kacingnya kapor di kembali itu pastor mentan ba ka jingwan jung kande ha lai lengkot kadai kat kasih potarik ngai kat ar kat paspa kandai nyo te nai naga report bapa ho ke bangar mayo report yung itu repet juga kat paspa kandai perang kat paspa kandai kandai tu repet perwan kong sanai matwan tama ukamem kamperwan kamem maukum kay yang baru kawai te kadai kita spotarik mai kat ar kat paspa kandai punya berkebelum pertama ne kat ar tarik kadai kasni kubulai ke penengkong ke bakiyo kalong yen ngene manang ta tiba kawa perbuan nang ne tu dokter pipet usak soang kia IB tak belang yo mata sao yo lat de ban thau yung school ke batang ar kamra ka isutu perbuan sene bat kumbalai phungut kita ban nasora karena itu kadon ruka
gue kata dewa Dalen Singh nasilah atau balong missionary yang dia lenggerdem hakapor badan kaklam lenggerdem tambah ujaine nanti baru wanra rusane namar kajing duk kelentik sekian jing tua kilum kiwa apa ya seorang itu cuma iba tu doktor prefect wanra no sene kata kam dawai sene bolkot ka medical mission lepas ini kalalong ka dispensary pada nak tu ke report ke jung nak tu ke report jung ngilap bah ka penengkong hi kibriu ki subas niu hilang superstitious kumila benong bane kendo kimon dai naka kam ai dawai jung ka dawai jung bayarap yang man uwe kat bu sumar kamu kayarap kata ka ponra ka jijan jong doktor prefect bat kinong sunong ni bat kata ka jijan uyo benrung sati luyeng di breu bat kawe ni kita kiyeng kata kiyeng jong turun kapa ka jinyalap jung ke kalalong ke Kristen ke benukong nangene nalai lekot berkata sekelar kalong bah adu kapor jong doktor prefect hangne dispensary hine laput brio bro tanpa hak jingia kerta jung ho ba kikti jung kimlong syu kilaki yo hap sange no kata ka kamput brio jung kita kede jing tep kendiar sang doktor prefect to kawe yo ka thok kulem kata kala dei kawe na ka jing mentoy ya ka snom jumi ka baar te kum bolong mene ba ka benengkong ka doktor prefect ki subasni ऐसे उदय ब्रियो गुमनो करुकम प्रखात जंकी नरे hadian pada hiji kenduk jengki hiji ai dawai jengku kisiam penwan uday bri bobha busutana na kata ka bakar kum perkhat ki bri kala bak lebat bat kita ki jing subasmiu para bri kala nang duna pala kamdu ni tain dai kala nang duna bat setelah bakat penang ya kapor hi banong kini kisi jing mentalai ka jing subasmiu ka imat kala ludi kini kisi jungi mentah di subasniu hayang basam kumne pentai mat kamdon shoot yang mentah kita kajah kita kipor mensua kum kajah yu doktor prefect kata kita kajing snow kajing mut kajing snow tu jungki sepang doktor prefect dai tap nda kele kendo dia dai kam jungki kajing pang kisah siambau undai umlong kumba kimbut do bersa kawai du kapa kawai naki ai bangi kum ka balang nyo chumtoy ne kalam ba ya kalum tinta pentai ngi suyo ai kata ka jinyo ai lu kadai na namar ka jimpen khia ai ka chimpa ti bepli tai numpang di kong lem ni kong ai na jan nong kendri ngala kelet na keten kala lalut kilat jing sumar waro andai im khia dai tat kadawai doktor prefect ikhya bat kum gajing songu i ai subha yu te luang bang i perlong menta kum ulong tintat hi hak jing genjo jo ta balang sispa samsem kawai kabang yu i ka jing kla hang le slong lai dang kot bo menshwa kat habang i phai den sikne ke history siam bakte ke yau ka de ke jaka dikiat undon sia undon ngai dei hadian baka mem jo ka mem ka lok ku sap krifet ka disya hang tai ki briu ki sedang banyabe di siap ka kiat ka tu no bat kumbalong matam don dukan kiat su ha te yo lai kot le menshwa de ki dukan kiat de nang ta le se la ban ong hiru baka jing sedang jo ka sya hang lai kot mata kala dap spa san step mo spa san step te nang ta pat ka wei pat ru ka ei ka bangi i ka long ba kat ba ki sngi ki por ki dang yat Kibriu sedang mesungtu sepang kajing long Kristen. Pi hebang ipai kum bakren mene pastor ngi ong bakalas ki suki bah kibriu. Ba kada ikajing syak. Hundai ki bara keteng balang ki labun. Oh ki bom don syuk balang ki tikim don keteng syuk. Hundai ki labun. Toh nang tapat hundai hebang ipai le ki ni kisni mentang iba ki nang bun kibriu janman kuatar kibriu kuan banong Kristen. Bat hadu ki ban rupo nyufus nam kata.
kisdang berpliang yu jisu kumnong penim juki don kibi ke jing thu pau don kibalang ba ke jing sengelap kumta don lomba ke jing le rungieng don lomba ke jing siam juki isdang ke ban syakabalang peneso kisu ya ke jing sia lomba kabalang kam hikai ke snio mereka hikai ke bha Ika pang pedeng ka jing rakhi jo ke jing dap hispa system jo ko balang. hi ka phang pedeng ka bangi bo no kong Ahmad kalong ba bangi phai ho e ka jing dap hispa system ngemla ben klem da phai se tien ke jong plei ya ka ka baka ka thu la pa bat ka thong jungi menta kalong be kumno ban pendap ya kata ka baka tien ke jong plei ka ong khnang ba kibriu kin tip ya ka sni ka bakot ka sni ka bakot namar ngi bakat bak sni kinang mi kidak kisin ya ka baka tien blei ka tho lanang pendap pedeng bu jumaya ka bamot ka phang pedeng ta kadai ka jingmayan kris bat ka balang ka bamot kibriu kim pa suthu ka jingmot ka jong kris bat ka jingmayan jo ka balang dei kata halor kata ka nongrim pangikwa ban persyai kibriu ka ta ka jingmayan kris kum siang apa dang briu bat blai kum ba ka tin ka jong blai ka tho ngi ki sni ki dak ki sin te kla nang hairstep du kata bat ka kamram jo ka balang menta kalong bangin trade up ya ka kam shwa bangin le no na sla jo ka khando namar ba ka jingkeli yang abat yang i baro kalong lang la trade up na me ka kam ya ka boblei rot rong